आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंजम सुनीना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी खुनाइदा अचौबा थौदांग यादुना लाक्लिबा नुपीसिंगना ngasisu राज्य सिबु चाखोथनबा अमदी तंगदु लेताबा फिबम लेहनबा होनबदा चाउरबा थौदांग लौरी मणिपुरदा ngarang COVID-19 नाबा मियोय अमा लेखिदबगा लोइनना लाइचेट असिदा सिखिबा मिगी मसिंग 464 सुरे अमसुंग लेबागसिगी जिला चात्रेत कुंट्रा तरुकता ngasi anishuboina COVID-19 gi vaccine kapthoknabagi mock drill pangthoklagani लेबागसिना मालेमगी लाइचेट ओइरिबा COVID-19 gi mayokta punna amato oina lanthengnari lamdamsigi miyamna sak khangnaraba miyoi kayanasu lanfam asida mai pangnabagidamag आकाशवाणी इम्फाल की ई-पाउगी खुथांगदा मिपुम खुदिमकना अराइबा थौंग अहुम फेस मास्क उप्पा अमगा फुट तरुक लामना लेनबा माइ मिट अमदी खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थमनबा अपील तौरी मणिपुर की सकनाइबी फिल्म एक्ट्रेस सोनिया समजेत छाबमना COVID-19 दगी ngakthoknaba miyamda अपील तौरदुना हाय मयामबु सोनिया समजेत छाबमना खुरुमजरी हौजिक फाउबगी ओइना COVID-19 लाइचेट असिदगी ngakthoknaba amata ngairaba pambaidi cheksinba haibasina oiri सरकारना लाइचेट असी थिंगनबा होटनरिबा असिगी मथक्ता अखोय पुमनमकनसु बाप तामिनदुना लाइचेट असिदगी ngakthoknanaba तंगाई फदबा नियम अहुमखक ngakna चटमिनसी अखोय खुदिंगमकना युमदगी मपान हेक थोरकपगा फेस मास्क सोइदना उपसे सापोन नत्रगा हैंड वॉश सिजिनदुना खुद सा सेंगना हामदोक्सी अमसुंग मी अमगा मरक्ता फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थमसी चेक्सिनबा हाइबसिना इसा अखोयगी नुंगसिरबा इमुंग मनुंग अमदी मियामबु लाइचेट असिदगी कनबंगम दौरिबनी मयामबु अमुका हन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ मुख्यमंत्री एन बीरेन हाइरी ममांगैदगी हौना खुनाइदा अचौबा थौदांग यादुना लाक्लिबा नुपीसिंगना ngasisu राज्य सिबु चाखोट हन्नब अमदी तंगदु लेताबा फिबम लेहनबा होनबदा चाउरबा थौदांग लौरी कंगलातोबीदा ngarang ITI सेकमाई संगाबा अमसुंग सेकमाई अमदी कंगलातोबीगी नुपी कैथेलसिंग जत्रा हुनबगी थौरमदा मुख्यमंत्री ना हाय सरकारना मियामबु असोय अंगाम थोनदनबा होनबदा अकनबा मिदेंग चंगली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना नुपी सिंबु शक्ति पीबा अमदी मखोइबु ngaksenba haiba midengi makhada राज्य सरकार ने चिंगी जिला तरेता नुपी कैथेल सिंह साखरे तंपाकी जिला सिंहदसु नुपी कैथेल तरा सानबा सरकार ने थौरांग लोखलकली सेकमाय अमसुंग कंगलातोंबीगी जत्रा हुलिबा कैथेल सिंह असि था तरुकी मनुंगदा साबा लोइसिनबा ngamnaba hotnabada अपर थोन बिदनबसु मांगना मियामदा अपील तौखी जुको तंपाक्ता मई चाकपुगी मतांगदा मुख्यमंत्री ना हाय केंद्र अमदी राज्य की फोर्सिंगना चोक्थबा नाइदना होटनबदगी जुको तंपाकी लामैगे याम सरुक लाक्सिनबा ngamle मई असि मुथनबा होनबदा मपुंग फाबा mateंग पिरकपगीदमक महांगना केंद्र की गृह मंत्री अमित शाह की मफमदसु तौबिमल खंगबा उतकी थौरमदुदा वांगांगबदा MLA हाइस दिंगोना हाय मतम सांगना पालंबा कांग्रेस लेंगाक मतमदा मसक थोकपा चाखोट थौरांगी थबक अमता सेकमाई केंद्रदा पाइखलमदे अदुबु मुख्यमंत्री एन बीरेन लुचिंगबा सरकारना मतम अमतदा केंद्र सिगी मनुंगदा इमा कैथेल अनि सानबा जत्रा हुनबा असि लमदम असिगी मियामगी थोइदोंगना चाउथोक चनिंगाइनी मसिगी मथक्ता सेंगमाइदा ITI अथुबा मतमदा सादुना संगाब असिगीदमक मुख्यमंत्री बु थागतबा फोंदोखी इम्फाल के कांग्रेस भवन दा नुमिनिनी चुमना चथरकपा MPCC अमसुंग PCC गी ओइबा नुमित इनिगी अपुनबा मिफम ngarang लुइसिनख्रे मिफम अदुदा राज्य सिबु ड्रग की चैथिंगदगी कन्नबा कांगलुप नाइबा शक्ति सिंगी मायोक्ता लेपनबा फार्म लोगी मतंगदा लौमीसिंगे यानिंगदबा फोंदोगलेबा असि सौगतपा यावना तोंगान वारे मरी लौकी मिफम अदुदा कांग्रेस दोलबु हेन मपांगल कंखतनबा अमत ओइना चमिननबसु लेपनखी लोइसिनबगी थौरम अदुदा हानगी केंद्रगी मंत्री भक्त चरण दास MPCC की प्रेसिडेंट गोविंद दास कोंथौजम CLP लीडर O इबोबी CWC की मेंबर गैखांगम अमदी कांग्रेस लुचिंगबा कया सरुक याखी मणिपुर दंगरांग COVID-19 नाबा मियोय अमा लेखिदबगा लोइनना लाइचेट अस्तिगी सिखिबा मिगी मसिंग 464 सुरे लेखिदबा मियोय अदु चुराचांदपुरदगी सही 42 सुरबा नुपा अमनी
राज्य की कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम नंगरांग मिदांग वैरम थोकिबा चेरोल अमना हाई हौकिबा पुंग कुनमरीदा कोविड की अनौबा केस 94 थेंगनबगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 19,953 सुरे हाइबा मतम मसिदा मियोय 35 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी नाबा फरकपुगी चांग चादा 43 नि हौजिक एक्टिव केस सामब्री 43 लेरी ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब्स ऑर्गेनाइजेशन अमुको की ऑफिस दा ngarang loop asigi president phairoizam nando luwang na sabapati oiduna phamkiba mifam amada tidim road united clubs organization koba lamdam adom gi oiba club singi apunba loop ama semkare khunai gi oiba thabak thoram kaya da loop asina saruk yanana basu mifam aduda lepna ki Imphal की MG Avenue की इंद्रजित बिल्डिंग दा लेरंबा कैनरा बैंक इम्फाल ब्रांच की ऑफिस था असिगी तरामाथोइदगी थंगाल बाजार की खोयातंग रोड ता लेबा गुलाब बिल्डिंग की आहानबा फ्लोर दो होंगलगनी हाइरी हिरम असिगी मतांगदा ब्रांच असिगी मैनेजर ना चिरोलमा थोखरे ताबिदिबा पावसी आकाशवाणी इम्फाल दगिनी लेबाग असिगी राज्य अमदी यूनियन टेरिटरी 53 की जिला 753 ngasi ani shubu oina covid-19 gi vaccine kapthongnabagi mock drill pangthoklagani mock drill asigi mapungai ba pandamdi laichida asigi vaccine kapthokpa matamda thengyarakpa yaba kudong chadaba sing mangjongna khangnabani jila singi deputy commissioner singi lamjing makhada beneficiary registration micro planning amasung vaccination gi dry run pangthoknaba sem saba loire mock drill asi block ki thakta amasung sarkar gi hospital singdasu pangthokani Imphal ngasi phongba pawse singi maroiba pawsingi damak hauji ngangom kiran leire kiran Thagat chari chuni Imphal ngasi phongba pawse singda maroina phongnariba paw khar panba tarabadi Chief Minister na Kangla Tongbida Kaithal sanabagi jatra hunkiba Joko tampak tamai shakpaga mari lenwa pawsing amasung COVID-19 ga mari lenwa pawsing asin haibatai Morning Bell da Bharat COVID-19 gi vaccine kapa January 12 fawgi manungda hauraba yai haiba pawna ahan headline tawri Imphal Free Fresh ta extra judicial killing case ka mari lenana security personnel nipan gi mathak ta CBI na charge sheet thangat kre haba pauna ahan headline tawri Juko sing sang de lamai shakli badu hantarak le haba official sing gi oyo paw amasu paw si asigani sub headline tawri Sanga Express English ta Bharat ta ngasi COVID-19 vaccination gi anishubu dry run pangthokani Manipur gi COVID-19 gi active case samri marfutara lairi haba paw sing na headline tawduna phongri People's Chronicle da Rajashita COVID-19 anabu case niputare thengnaki amana siki hain headline tawduna phongli Naharol gi thodang da CM na ITI sengmai sanga kre kaithela ni jatra hun kre haujuk phawba state sida UK strain amata leitri haiba chief minister gi wafam na han headline tawri Sana lebakta police department ta senior na junior da salute pibagi wathok sayol mari gi manung da matik chawa post pinaba supreme court na lengak ta khangan kre haiba pawna han headline tawri Joko aikoi gini laurga lambi phawu sembirem de haiba CM gi wafum amusu pausi asigi anisu headline tawtuna phongli Sanga Express Manipuri da nupi kaithelani sanabu urep yungtam kre ITI ama sanga kre chief minister na Manipuri nupi singi thodang sintha kre hain ahan headline tawri UK dagi halaki badu UK strain gidi negative oire haiba pawmusu pausi asida headline tawtuna phongli Pongna phamda COVID-19 vaccine loksin naba state singna thorang tawro haina center na khangan kre haiba pawna ahan headline tawri MPCC gi nominee gi joint session loisin kre drug tagi Manipur kannabu yauna warep mari laukre haiba pawmusu pawchi asida phongli Irai bakta Manipur hena chakut pada media na thodang lobiu media na democracy gi mari shu yumbi makhong haiba minister Bishojit ki wafamna ahan headline tawri Isel Express da Manipur da strain COVID virus ki case laitri pungni phuni panda sam tarahumdoi positive oire haina phongre huyal lan fauda Supreme Court na Manipur lengak ta aroibu matam pirakle MPS officer sing seniority list ta yawba serial gi matung inna posting pigadabne haiba pawn headline tawri suni Thagachari Kiran loisilakpada COVID-19 dagi ngakthongnaba face mask uppa foot taruk lamnana leiba khutsa amadi Mai mit taru tanana thamba haiba achamba thong ahumasi ngangna chatpinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba paw amukhana Mukhyamantri N Biren na hairi khunaida achauba thodang yaduna lakliba nupi singna ngasisu rajya sibu sakot hanaba madi tangdu leitaba pibam lehenaba khonabada chawraba thodang lawri Manipur dangarang COVID-19 na naba miyo nama laikidabaga loinana laichet asidagi sikiba migi masing 434 sure amasung Laibaga sigi jela chatret kuntra tarukta ngasi ani shuboina
COVID-19 की वैक्सीन कापथोंनबगी मॉक ड्रिल पांगथोकलगनी पाउ लोइजरे।